Halo abang, di mana abang ko? Bang aku nak pulang-pulang abang. Korang kan rayu bagai bangan. Anak lah banyak minta beli baju rayu sadunya ha. Aku tak bisa pulang bang, dah baa dek ilang dah bang. Dah baa dek mila dah. Nak pulang ang dah baa dah pipiti tolong ang kiriman bang. Kau anak lebih menyasak sadunya beli baju rayu, kau ni minta beli baju rayu. Sakit kepala Mila tak tahu. Mila mana muridku kau dah bang. Dulu lah Mila kecil anak lah bang je banyak-banyak anak buik beko sakit kepala. Ini ndak lama kecil ang. Ang selip anju beni di rahim Mila lai. Akini nak ang mai hilang orang kan ayo bagai anak lebih menyasak sadunya ko ha. Ang tolong lah bang. Bertanggung jawab lang seketik lari murid itu ang do kurang kan ayo bagai ko ha. Sukuang beko diminta beli baju rayu ka laki orang. Pulang lah ang tu anak lebih menyasak sadunya tu ha. Capek pulang.